Matu kwenda ndege ya moi. Moi samedimu comme coordonnateur wa projet. Pensa NK Ngomba, oui coordonnateur. Bikali mala sécurité alimentaire, malo à café, pomme de terre, matala, ni kuibakisha, ma depo, akutekele tufetu, ni kuenzesha njila ya kumiso. Kazadi Bukasa, ngana milini, mwana watatu, Leonard Bukasa, ni tane Leontine Mamuzaye, mulela mujibu jatatu, mwika lilipaka shibabidi, kwa wetu mwede balile banai, tuwame ni mwafwa kibasha kibasatu, kwa mamu wetu mkwabu, pikale kokbana mkale mkwabu, mwanda mkulu, tuwame ni mwamujibu jabantu, jibu mi ni babiji. Mwahe, Kazadi Bukasa, mwamu province Welabu, territoire Walui, secteur Wangandanga, groupement Wachine, village Wachine, Mukla wa Benemanyo. Lubanza luenda lwa mabutu yaya wakatekele madini mwabakai Mweneditu mukomine wa Musadi mukatiche kakamabwa mwabeni central mu numero 117 munjire wa Lubutu. Kabusele batere to Kazadi Bukasa musele habusele kusela nshakene nene mwelo kwende jina Kazadi mukadi machiselini nangu mbantu dibaka jabu dibaka jakanemu ni dibaka byajishila bwalo akashala fidel kumukaji ni muntu kabidi wakala mubone Kristo kwenda utikabidi ni musumbu wa bana urushala kabidi hanyuma wa bantu babumu kibwankai tutitunwele basi kile wabuni kwa kuleje dinana kujiwetu ni kulumushindikisha Bwana Yesu Kristo hakaye kulikitwalaza bantu bakamona Yesu ni bensi wachi tumubili wakati kutitwaje bafunde baba ni Jésus plera bantu kusemba ni wala kwa maileme chino libenze chile nani tu ndio mane tutunwele basi kile wabuni tulibashali bengi da tante biges delegation kusema yantalu gayo kulo hambelwa nitu ilwendele tumshindiro ata atuka mabeo nitu ni bantu bakese wa bashali munjile bunena nitu kwela kumulwa mbende lwa munem hatumbuka nitu anatejile wa Mweneditu batanye kujitu hatu afika kupeyaji wa nitu hit bana betu hatu mabeo bandeshi wali beni depes ba Mweneditu bumubui ubuhalisi wakati wabo bali bashanika ni uvuka bichanda chubaka nachi na balo bini mujite je tujakwele mujitu bigale tukwele kubiro ya idepes na shwa miniti tan wabantu baba idepes bamone kabili mushindu wabakule jabuji nindisani kapena kwa babengele to bwalo mbamanyi kwa mukaza ka politiki na hatu afiku jitu nitulala le malamba wa disatu nitwenzi disanisha halima disanisha nitumujika halima hajishika nitumaalesha ulibadili wetu Mweneditu twasibidila wabona ujenzi wabaru wa hatu tumamu jalayo kwa mchikashi Então, nossa, tudo é na taça de algum tuleja jilana kwa tujila mzebino kwa kwa ikapaka tulafika ele reverend Dominique tosi la bonne voici des sacrifices Dieu de bonne ya kwamba parce que l'essentiel a été dit chinji kwa kula kakesi chani jumani Bruno Kazadi comme un chrétien serviteur. Tu n'as pas un serviteur chrétien, un chrétien serviteur. On tout tellement attaché à la vérité et à la droiture.
Vous ni bantu. Dit de Titi, compare la vérité, ou d'où on mais avec amour, ou d'où on vous convaincre de que c'est la seule qualité où du mal en dehors ou aspect politique, en dehors ou père de famille. Quand tu es tout le monde, parce que 30e millions sont, oh, on dit que le Mweneditu. Là, quand tu es là, bon, comme tu es comme frère, dijinadina diani kuti famille wa Bruno Kazadi mina kwende bana bendela munjia kuti batwa kumubashira. Amen. Kutowo mufukuchiro chalomu lini ni bumwangi ande woro aspe ya mjime kwao kabenji bundu kwa tatu wao ni mukusumba ni bantu ni hakushiki kwa tatu wao balama zambi wa tatu. Merci. Mijumumembe mianza Bruno Kazadi muntu uvundi chakwiti chakwamba ne toute grâce mumanye mwakunemeka masa ya bantu bonso muntu mwikala ne bamfumbendo kumujimu nashi mwenza la nwaji maso wakwikala kuishwa kaini chitamani muntu atatanga na foto ile projet. Luta bansa ke, anda jatuh luta bansa ke, kami baleru an gulu, jaga gulu tu, yo, jadi, luta bansa ni, luta bansa ni. Bansa gulu. Bansa gulu banget, naga ni logo gulu, naga ni jam. Nenda sudah nenda berjalan berdua lema, tak bersam. Lelo Kazadi bah. Okay. Okay, batwa sombela ya hashi. Tusombela mpingi hashi kutoka junkwasa. Sombela ya hashi kutoka junkwasa. Wasi kutoka tusombela kwa kwashi. Lezo no haba, wasi kutoka balu wenu tusombela kwa kwashi. Ça c'est top. Makola. Ok, tusombela yashi by excellence. Bala betu moyo wenu awe. Bala betu moyo wenu awe. Kaula yaka. Bana betu batinganyi nilibasala bawa tulibashinga mpinjo bwani ujila koko honorable wetu umufuma kujitushia umushinga bwani kumpala wakati bashi kuakula tumana itumba ku hymne du parti bashi tumwimbila ku hymne du parti Union pour la démocratie Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti
parti de la majorité. Au pouvoir, debout, combattants de l'IDPS, les pouvoirs qui sont l'émanation du peuple, debout, combattants de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. IDPS au pouvoir. IDPS au pouvoir. Photo.